latukumbanesye ne bamwena inspection ino toka kwika baba ya treatment plant ya Mwala cluster ye bakuyo thela ye 97% ya thela ndi bwetweka wa wito yuyu kumwete akigo bakube tumwete smart meters wabinya ndati kwekethese kalima masako ne wiyumete kumina thina wake wo county ne The officer in charge of Machakos Prison is directed to ensure all the accused persons are presented at Machakos Private Hospital for mental health assessment on this month on the 29th of July. Kati wa esiliwe thandatuma uwani masako atatukulekwa atatukwendea kusiwa ikwaniyo ikasoma matuku 29 ita ya NDP ngendo media kwa ndaya nita wa Kalonzo Musyoka tiwa wipe lakini pia kindu ngendo mutavia chamu ndeba kekekata Mwelo mwandiko ni wakulia kamba mkwatamba Kalonzo Musyoka usakuwa nini wa usumbi mwaka ni wangilile miongwele na ile. Such pandemics transcend borders and cannot be effectively contained by any state acting alone. We thank the United States for partnering with Kenya in our national response to the disease. Na mudavadi ya Kenya nditonya na Ebola hiyo ka no ikuatia ni anande ingete ya Amerika. Vilingi wa maovo Kalibu musesia na indi tunangewa ni wangu yoloa mawala tuende na kana mawala tu kusomea kione chao mundu weseleli tatu kende mwitano namba itiyo tumani mkuwe wa mbisi na neto Mutongo TV na ndina wa metando ni amekuwa mkanili Mutongo TV tuambie governor wa county ya Masako Mwandu Abinyandeti ni umbola kana silikali ya county ya Masako ni kuende ya kwiki ya matambi ya maseo kumina madhina maki wakati wa mwene the county neno Mwandu Abinya aina na kisione chake sekine kwa matungulo kawindani kala wakunikela mulati wa Mwala water cluster Mwamba na mawabisa kuma kambunine kana kambine wa Tanathi ni waweta kana kiwu kuma mulati ne ne kionyaki wa NNDC yonesia matungulu ondumwe na Mwala yenda inende kusobya melati yonde ya kiwu Boniface. Gavana wa Vinyandeti avikite kisone cha kisakini wa watakana serikali ya kaunti ya Masako ne kugithekana mulati wa kiwu ne watethia utalo munene wa NND va kaunti ya Masako na muno kunyekisia NND kiwiso ni siandwa ne kugithekana ne maulanga thino la munya wende na kumbelwa kwa NND. Inspection ino toka kwika baba ya treatment plant ya Mwala cluster kiwu kiki kikanyusa wanandu mama tongolo na andu Mwala ne jukumu yito yuta county government to kewo keke tukithengesia bakube nando andu mambisio nywa kewo kwau ye bakuyo thela ye 97% ya thela ndi bwetweka wa wito yuyu kumwete akigo bakube na twamwete abakube tumwete ila mita smart meters ukethia ndu kwiwa ni webe kewo utatumite kembwa ni weki ya 3 otondo weki ya token ukatumia kiucha kucha 3 na kembwana omwa yumwe kana myele kana mye 3 kwau tienda na kila kingi na nena baba yulo akigu kiki ni andumata na athi ala tuthukumanamo masisie ona pumping station yeno matumia solar bandu ba stima nondo matumia stima ekewu uthoa no kwambata na wambata wembwa wina thina muno balabe andu maitu ndikumana na ki balwa makulia nende kwenda na usovya melati ya kiwu kwikithia kana nethwa yote thioko ewetakana ni kwithia na ungai wa mali ya kiwu ta mitambo ya kunyecha kiwu sola kati wa sindu ingi andu maitu nithia tena thina wa kiwu nithia tese balaki ya tuki utubinyea twasaubia infrastructure eno twamwete kiwu bakubi mwikanange pipe nondo wanangai weyikata kwa utu sovia siendo sionthe ila tukwikata county government tafadhali sovia hii nondo mwa sovia muikwimbwa mwena mathina maingi ala mwembethagwa namo makeguo na ti project ya kigu hiyo ka project sionthe ila tumwete ya ground sovia hii na mwisisi obo wa solar bya numake yo thima yo ya solar teki ya solar sovia hii solar sienyu nondo solar ni nzia ya kuhakikisha tina tumeambesa mbingi kukuna keguo ona wethia project ya kwie na ni yale otethia mwene nthi nondo Mutongo yula waibonda responsible kwa sa project isu isaubi ni jukumu ya kwata governor wa Masako
kwasa project yesu ni mithayo che itethesia andu makwa nundu ndithi ku invest bandu bangi nisi be bandu andu makwa menda chao menda kiugo otau ni wathanagana nukwenya na ukwatamba umatambia mozero ni kambuni ya Tanathi vamwe na serikali ya kati kugithekana na thini makwata kiugo ni kitu ithionthe na ila tokata kwateniana national government mamino so bia infrastructure maitulekele itheta county government tukeka ila last mile connection kwa uta county government nundu no ya proposal yito kuma county government ya Masaku yuyu maminea na itu nitukose last mile connection to sisi tukwatwa kishano maitwe makwata kiwu mwasisi yata ni mwana yata canal ene kalete mbewa miaka 10 itabukua nitunabuku ya ndo maitwe ni maende na kuima masilanga ni mukono ndu twenzeta masilanga maingi koko kila ward in every ward there is a minimum of 2 silanga twenzete. Water and Sanitation Company. I personally did the proposal when I was technical manager, Mwala Water and Sanitation Company. And you understand, Mwala Water and Sanitation Company is under the county government of Machakos. We wrote a proposal, submitted to Tanathi Waterworks Development Agency. Then from Tanathi, they submitted the same proposal to State Department, Water and Sanitation. Then funding was sourced. The project was constructed from financing from African Development Bank. Mutongo TV kumacheleni matungulu nyeni toboni Mutesia. Esililwa thanthatu mauani alama etha kitu kotini wa Masaku muthenyani wa umuthi atatu mamone malekwa maneti na ukunikili kuonania kana mayukonanwa na mabitio asu ma uwani wala namo atatu itina wa kubikwembe wa musili munene wa makwani Josephine Mongare yu maende na kupinga wakisesene cha polisi cha Masaku na mayekwa ukunikili wa wima wa kiliko hospitali ni munene wa Masaku nekana maka umilwa kotini matukume ngole na kenda mwini uwa mwonza nekana kusomewa mabitio mo karo no kutwalese. Itina wa maofisa ma polisi kuongelwa mithena ili ya kwika ukunikili wa kiko cha uwani cha imwana itatu kila chatwa ewe utuku wa matuku 31 mwei wa katano mwaka wa 2023 ba musino wa Masaku esililwa thanthatu ala mekiwe mbini matuku mekipathukanyo maikonano na kiko kiu cha uwani na methi tumabingi twekiseseni cha polisi cha Masaku umuthi ni maumilwa kotini wa nthi kana loa koti wa Masaku mbewa musili munene wa makwani Betty Koech vala atatu asu Yusuf Saidi Esther Mumbua na Mutuku Muli male kwa mana etina wa ukunikili kuona nyakana mayuko na nywana mavitio asu mauani. And one Francis Kimel, who we shall be charged with the High Court. As for Keith Mutuku and Esther Mumbua, they are to be released. Keith and Esther. Yes. Esililwa langi atatu itina wa ikwaniyo kuthamiwa kotini munene wa Masaku mbewa musili munene wa makwani Josephine Mongare ni wanengane mwana wa atatu wasuala ni Robert Mwenda, Dominic Mwende na Francis Mutinda matwawe sivitali ni munene wa Masaku ni kana kusiwa uima wa iliko sio na ende mayende ya na uvingi wa kiseseni cha polisi cha Masaku. The first accused person has already appointed counsel representing the matter. The Deputy Registrar is directed to ensure that the second and third accused persons are provided with pro bono advocates to represent them. The officer in charge, Machakos Prison, is directed to ensure that all the accused persons are presented at Machakos Level 5 Hospital for mental health assessment on their fitness to stand trial. Atatu ayu makaumilwa kotini munene wa Masaku matuko 29 mwei wa Mwanza mwaka wa 2023 ni kana kusomewa mavitio mombe wa musili munene wa makwani. All accused persons shall be held at Machakos Main Prison. The interim shall mention this matter on the 29th of July to await the report by the hospital. Ndili voti ya vilingi wa mavo kumava kotini wa Masaku ni Karo wa Munyoki.
Tuisonga na mbele munene wa maminista Musalia Mudavadi easia mawu amwe ta Ebola methe wa mabitite mipaka ya nthi na maitonya kuthinika wa nthi imwe yiyoka. Mudavadi ni wakulia Kenya mabingwa kiliko na kuona bata wa ngwatanio nthi ni wakugitana wa Ebola aitungia mubea nthi ya Amerika nundu wa kwatene na nthi ya Kenya kuthinikia kwa ba Kenya nyumba ya kubatha ala meokwatikana na uno kabilini ukutwelezea. Ainene ata thini takutania miaka 250 kuma nthi ya Amerika ya kwatawi yathi. Munene wa maminista Musalia Mudavadi nwasiakana uwau wa Ebola numinite na kwikithwa ni muvea wa witi wa nthi onthe World Health Organization kana WHO tamuisio munene na vevata wa ngwatanio ya kukitana na uwau. It is important to note that the outbreak of the Ebola virus disease has been declared a public health emergency of international concern by the World Health Organization and a continental emergency by the Africa Centers for Disease Control and Prevention. Evidently, such pandemics transcend borders and cannot be effectively contained by any state acting alone. We must therefore embrace collective action over isolationism and narrow nationalism. We thank the United States for partnering with Kenya in our national response to the disease. Minister wa maundu ma nthi cia nza ingini wawetakana Kenya yende ya kwithwa yingwatano na nthi cia Amerika kwisila wigwano ula wikiwe sai mwaka muvitu wa kutethesia maundu ma witi na muno kwiyumbanisya mawauta wa Ebola. Kenya values mutually beneficial partnerships with the United States, particularly under the Health Cooperation Framework signed in 2025. That advances Kenya's healthcare agenda and strengthens preparedness for global health emergencies. Okavindani kaunti ya Amerika itania miaka 250 kuma ya kwatawi yathi na yonthi ya Kenya i mwakani wa 1932 kuma ya kwatawi yathi. Mudavadi nwawetakana nthi ya Kenya taikutwaisya usakwani wawo na umilu mwakani twendete. Today the United States celebrates a significant experience of 250 years of self-rule and democratic governance. Kenya, now 62 years after independence, values the opportunity for shared learning to advance our national development and democratic journey. Kenya remains committed to its constitutional principle of holding free, fair, and on-schedule elections. Accordingly, as we approach the 2027 elections, this year's budget provides increased allocation to the Independent Electoral and Boundaries Commission. The electoral body has engaged in enhanced continuous voter registration and voter education to ensure a credible and inclusive election. Ngilipoti ya bilingwa mauvo netawa Susan Kabili. Mutongo mwa gakuma county ya Makueni Caroline Mwelo mwandiko ni wakuli ambaye amukamba ukwata ambao mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka usakwanini ukite aiwetaka namba hii amukamba yetu ya itethese ambaye ingie kuitia utongo ibara wetakana ye ni binda ya Kalonzo kabindani kwa mwandiko ni wakuli ase kutasia na sio kwibetangana na kulwa nduthi mbombano nesi yake utati na abandu baga kwibetanga ketho maikwenda kwithukisya Titus aine na bigite utuini wa umuodini ya Junza Ebeni mwandiko ni wakulia enende kusakwa mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwithwa president wa Kenya usakwa nini ukite aiweta akamba ni methito maitethesi ambaye ilengi kwitia kibila cha usumbe walengi waweta yune binda ya akamba kwasa utongo hii kindu kilangu mwicha kumwe ite ya NDP ngendo mwicha kwa ndaya ita wa Kalonzo Musyoka ita ya nyau wapi nduru ekaini mutabia nyendi wa Wiper lakini vya kindu ngendo mutabia chamundu kita kikekata chamundu kita kikekata oyu maitu kusemolo kweli ona tuketha towe iwe kitulini na twakimane ngusu twamina kumanda maitu uthio kona andu ukona ngania
nangania nokona musi ukona masiro makela ina ukona ya Kalenjini ukona ya Mwikuyu ukona ya Nzaluo ukona ya ukakila ya Mukamba nendeni wa umbano ubala mwandiko wa menda asei kutasiana sio kubetana na siko sia kulua nduthe mbombano sia kiuteti haiwetata muisyo kwi mathayo mo ndeto ya kuthia ati mukauzi okami mwenda tuzi okami ja wewe makalonzo mebitana ndo mbona ekana na chao ekatwike nikienda sia wanaweza kana nikukuiwa ndo sana nikuiwa tipu abangwa na isasi tipu baluka tipu nywa makuya yue mekwetu medhala tikata tia siana situ sia kanena tapia yesu ya nikaendwa na chief na sub chief maji umwe sub chief na chief mekata wewe mundu mupititi na tuweka kunene asindu na hili wana ekangu tabi ukanewa kindu kinini nokedora tunga mubea wanokanewa milioni kwekati ezebe mundu omwete liu nani mwaya mwaitu na ya ekangu asiatwasi matwetenye mojo nyengia etoma lakini nyengewa yue bono negata tunga kaimo beo nikiwa unenga noyenuka say thank you ona ndukanene ndeto mbinge wasi yue andwasima say thank you ilipoti ya bilinga maboku maotoini wa umu wodini ya Chunza Beni sub-countini ya Mboni countini ya Makueni Titus Makau ene musaisi ya mawasu matunanga mwanya tuisembo thio muone mugubi tusioketheti ende na kunena ni anaitu woni wa kulwa mawala twende na kusoma ili tatu kende mu 5 ni namba itu tumane mugubi wa mbesi na ndeto Mutongo TV mitandao ya mekumu kaneli ni Mutongo TV ni tusioketheti Wemi wa matukwa ubindukite ukatwika wa kilobia ila we ubanda kendo omana kumana soko ya kuneba ni wale mba kumana webi kutea kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya ibangenge wani andawa mumiagu ibinda thila lete kunanda we ibinda thila yalete uimi wenda masabu na avocado ino si survive na mbua hii kana nungithazia most of the time kondi ngithazia munango nini unga metio munda nezokezera kihuba yongenda wakuna masabu uithie nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabo benda utuika wina imijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine kokeva ita etumbe yiba ita nondo wale ule unobandie muno jasi ya wasa wa ng'ombe mwongo to wasije teno ino ni nome jo ino ni nome wabeze mwongo wayo kumwasa ni ndulu na yuwe muimi ivangenesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukosembesa kwithwa uimite tundo tuini na ukitha kikimwe kati wa challenge kila kitu no tuma muimi atakwata sokonze wasia wa muimi kila wakatatu kwambia saa ile sia mawiyo winake Steven Mwema va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Winyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawiwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya nomba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wabinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash ongelanga mausiao na Dehus Kenya nundu va Dehus Kenya tena utaalamu wa miaka mingi wa kumandhe yonde dhiulu wa kuongelanga mausiao maindo kwa kuseubia leu museo ula utatitwe na ukatumiwa ni aimi kumandhe yonde tena complete feed ula ni liwi tayari na wina mandeni yonde mema vulanie makaseubia leu umwe tena concentrate ila aimi mavula na siana maleu alamedhiana mota mbemba kana mavia ni kana kusuvia ngalama ya ndithia na tena speciality feed ulani liwa ndithia ila ikwiana tena liwa nguku sia broiler kusiongela kilo na kuikithia ni sia nene pa mituki liwito ni kuma kwa tusuito nini kubika kwa nguku nima tena layer feed na ila itethea sia nguku kulecha matumbi maingi na maseo tena maleu manguloe sia muika wonde alama tumanguloe inene vanesa kondo
nundu wa nyama na kusiana nesa, yani kuikithia waithia ngulwe kuma thinini ikasiana nginya ukesa kumita kana kuthinza ikatunga lato munene. Tena liwa ng'ombe cia thia, nzau, malondu, mbui, tutena na tusau. Maliu maitu maseobetie kuongelanga thia, kuseubia uima wa mwe wa indo, kuikithia muimi ni wetha na ndithia thina vaita kwake. Kwa mauvombe yange kana kuthoa liu ndithia yaku, nena na The Hus Kenya Limited kwisila noti mwonza inya ile itano ile imwe thandatu itatu ile, kana utume email kwa info.ke@thehus.com, kana ulike kwa website yetu elani www.thehus.co.ke. Mukambani wese uimane udhui na kwa uo ndoilite kubatithia na uima waku wamwe. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa bauikala wakwambililia matuku miongwele na kenda mwe wa thandatu twe makiendo kwa Ekati Building kuthengenia na ulikilo wa General Hospital wa kile matuku miongwele tutala kuthengenia na Flavors Restaurant katikati wa Total Petrol Station na Eastma Supermarket wa karatu chugwe mumu wa mwanza twe matu stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengenia na Matumat Supermarket wa kana matuku ele twe kitwi Red Camolit na wa Intel Bookshop kunda kiendo stage ya Probox ya mbitini kungedhanisia na Chamato Hotel wa katano matuku wa twe Masaku Complex Inn kuthengenia na Automat Supermarket kuthengenia na Bata na wathandatu matukwana tu Mololongo 3Ds Hotel Grand Floor katikati wa Automat Supermarket na China Market. Kwa maobombe ange tuthoke mobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Musaisi ane twasiokethia muteti wa kisia mwenende kuma kaunti ya Kitui Isaac Mutinda ni wakulia asiai ala aku kuyane asia nasio mali ila methayo na muno ithekana kwikithia kila mundu ni wakwata mabaloa make makilungu chake theka chake. Mutinda ya asia kini kwithwa ngusanizo cia itheka siende kwikathia muno kaunti ya Kitui asia mbe wa kilungu cha miongo kenda yulwa yana chama kwani ala withitwe aithinikia methia wa maitheka kindu kila kitete mwaniko wa misie kibathukanio ona kwete iku. Onesimus ngubusanisa sitheka va Kitui no siende na kuongeleka kila muthenya maobisini ma gutetea aki cia NNB bala sietete mwaniko mesiene kauna kuumeanya banene na yu mutetei wa aki cia NNB va Kitui Isaac Mutinda ni wenda asi ala miaka yo yasonganga kwa nyamali o kwisiana na muno itheka no kana kila mwaka kwa title deed yako utena kwitia ungwa title deed imwe ila wetata yetete kau kumana netomo kana ciana ingi kulea kuyaniwa mundu la wethayo mali yake no andikitwe ne sito yake na nyeciana ciake ethayo ikana withio nagwa meka abikia kwitha mekuwana githeka ingi nigithia o imo lore na mbezo na kwanya ikotini aiwa wakili na eve na githeka kiondo na kichete ona kichake na niko bijia bandu githia ona nyaku musei no mwekana ndegetheka bukwaku kana bukwaku ndiko githeka ikiro twa na kuchulo kana umete ndinu wake na no kwate githeka ano atumisi mwene waze wanganya na no atumite kana oitha na mali mususu. Mutinda iwete kana ofisi wake nukwatite kesi mbingi sitheka kwa kilungu cha miongo kenda yulwa yana yatiwa nila siaka wake mesi balo kukule NNB alama atiwa mali ya musi ni asi mateaneso kutumia sheria kweka kiu kaundu kake thitu baki twiga ithika kuwania miunda musi aminoti ya miunda zani chamba kuwana nyaka yake ulungwa na kwa mbengu kithia pe amo malungo bikana ano ni mo amo mole kangani kana mane kithika semwelane mundu thana kwata nikindu kithie kitekisio isini wakwa miongo kenda na kenda ilwa yana nikisitheka yesu kaba usini gender based violence pia ne gwite mwana akeli kawa mebai wasiana muno asiekanda kwa somethia
ndakwenda kumana kende hata kawa kutongeane andu machananga metwano twimeka counseling ite makwatiane cia kausini mwingi byo uzigitu oyu muno ndiko ma issues itheka na maundu manjenda besi violence na ciana ingi mutinda wenda maofisa ala muthukuma maofisini meitheka meikatire kuthukuma wia wa matongo icio ni tomo na kesi cia mthili kitu maofisini mo ithini kwa undu violate mateko ya kiangaliko ona imwe no kana kutongia muo misini mingi ba musini wake twine lo aweta tayeteto ni ngusani cia citheka nuno na kwaze kana na masili mama kwani la mosila maundu metheka nimakuningeleneza uguo withe nuoneka nikana anu meka kuwana muwana ningi bia muno kwa ngwa miona kana kwa ngwitheka packet na indi ethani usilwa kana no zilwa kati ethani cia kwa anwa myonda ni cia anwa wanyo kati kana cia anwa kwa ndela ya elite mudo usiziola wembesa kana lo dembesa undu batwije mulo wembesa no ya wakili na nowe withukiaswa ana makoti ni maingi mundu wembesa no kwithukiswa otwe nendo ikwanya mino ko na kitunga pili na wele nenga mabango kwani kaza autese andoka bana jadue chona kwa ichwata lakini mwisho byo ukeza no icheketeka na wacheketeka yimo jambia kugira musi na mwana kiliga kondu ucio sindi musei ati amina kwe masaka na kwe binda Televote ya Mutongo TV ni Onesmus Chalo. Zama makanisa wa Kenya NCCK ya cia nzama iri twena mwanya munene nthini wa kwete umwe wa makanisa kwete mugo kumia mahoteli kwa Kenya bamona kukilia maundu ma kisomo bamona maundu angi nzama ya nena kika bindane kala ya tani ya miaka ya na imone ya 13 kuma ya sawa balatongo ima akakuma kiswani ma cia nzama yende kwete umwe kati wa athaithi ma mekio kibathukanio kindu kila kitwaite nthi ya Kenya nambe Angela Mainene umbaloni ula matwa isengaliko cia mtwapa kutania miaka ya na 13 isina kusevo kwa ngwatani ya makanisa vaanthi ya Kenya atongwe maki ndini mawetikana mavikite kutethia milati kivathukanyo ya kimaendeleo kumakwatania ene thio vamwe na kumatethia ala matetonya isione. NCCK ni kanisa ama ni jumuiya ambayo inafanya kazi kwa kuhakikisha kwamba nchi hii inaendelea mbele. Kama kuna jambo ambalo lingetaka kusuluhishwa ama kuzungumziwa, NCCK watuko hapo imara kufanya mambo hayo, na pia mambo ya imani na hata pia community work. Ni mathingi levata wa kwithiwa na umwe na kumivoya nthi ya Kenya vali yuma elesekana mena milati kivathukanio ya kumokilia amwetu kuisila mivango yimwanya ya maundu makiliko undu ula uvanite kwa ile mekalele kwanzia ila sia elite. So we're not only doing the community work but pia tunaangalia well-being ya wamama, manake nasimamia wamama, their mental health, kukula chakula bora na mengineyo. So katika sherehe hii ni sherehe ya kumbukumbu na pia ni sherehe ya kufurahia na pia ni sherehe ya mwito ya kwamba tuungane pamoja in different regions, in different beliefs ili tuweze kumtukuza huyu Mungu na bado pia kulinda nchi yetu ya Kenya. Ingi yundongo ini cia thingi levata wangu atini wakati wa tavanya na makanisa kivathukanio ni kanako kwa atanya vinya na kuwete umwe na maendeleo isione ni kanako ukilia nthi ya Kenya. NCCK tangu ilipoanzishwa mpaka sasa mmesikia imeweza tunasherehekea miaka 113 na katika miaka hii tumefanya mambo makubwa. Ushirika huu umeweza kusaidia sana mambo ya kidini hasa pale shuleni kukiwa na CU, katika masuala ya universities kuna focus ambayo huwa tunahakikisha ya kwamba watoto wakiwa kule, youth wakiwa kule wanaweza kufikiwa kiroho, na pia katika community kuna mambo mengi tumeweza kufanya. Ilivoti ya vilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. Munene wa Musumba Kithure Kindiki ni waweta kana kwa ilembeta ya Afrika kwendea na kukila ki ukwati no mubaka amuika na amoito makoni nthini wa waki wa nthisi ya Afrika iwete kana mena utonyi muyanu wa kutelesya kukile ukwati wa Afrika. Kindiki nena humbanoni wa Africa Trade and Investment Development Insurance ulawetete atandithia anene kuma ilembeta ni ya Afrika kauntini ya Ilobi ni wathingile lavata wa nthisi ya Afrika kuipanga kwiyungamia maondoni make ukwati itekwetela kutethio kwisela mikobo ni nthila siendeiye. Faith Mwanekino kutwalesi.
ainena kavindani kala ukuvingwa umbano wa kila mwaka wa African Trade and Investment Development Insurance ulawende musieni wa Ilovi Kindiki ni waweta kanavena vatatongo ikuma ilembetani ya Afrika withwa maimanenga muika na amoito mavuso mako ikoni ya kwete mawalioku maki ukwati tanzemwe ya kuikithia kana ukwati wa ilembeta ya Afrika ni watu mana kwa ivinda iasa. Ladies and gentlemen, as we look into the future, we must carry the people of Africa alongside with us. We must deliberately be inclusive, include women, include the young people of our continent as we look for solutions that transform the critical sectors of our economies. Nini wa president ni waweta kana President William Ruto ethitwe mustali ni wambe kuikithia kana nthi cia Africa ni cieyungamia kiukwati itekwetela kutethwa ni nthi ila ciaendeye kiukwati. Africa stands at a defining moment in its development journey. We are progressively moving forward from dependence on externally driven development models towards greater self-reliance, stronger regional integration, and African-led financing institutions. As you are aware, President William Ruto has been one of the leaders of this continent who have been very clear that going forward, we must not only push for the reform of the global financial architecture, but we must also create African regional financial architecture that underwrites African development, not only in terms of mobilizing resources, but also being able to underwrite risk and be able to give confidence to investors. Vindani Kindiki ni waweta kana vena vatanthi cia Afrika kukava mwe na kukwata na kumanthanzia mbailu cia kwiya ilia kiukwati na kuvingwa mivea kwa atandithia umanthi ingi kwikonia nthini wa biasala ilembetani ya Afrika. Kenya therefore welcomes ongoing efforts to establish stronger continental guarantee mechanisms under African leadership. Such initiatives will complement existing institutions, expand investor confidence, and accelerate the implementation of transformational projects across our continent. We must create an environment that promotes and gives confidence to investments, and we must believe in our continent. Nilivotia vilingwa mauvonye nita wa Faith wa Mwaniki. Makundi 10 ma moitu ndiwa kumakiva masingane matethekana mbui kuma kwi kundi mwete ya silikali kithitone cha kumokelia moitu aki ukwati aineneti na wa umbano o mwambelele wa ikundi engineer Lawrence Mumo ne wa weta bata wa kukwata na mbau na kukilia kisio ko aikulia atongoi o ndekuka bamwe na kutethesia enendisione Ben Musaunu kutweleza umbano la wimaete tefamwe ya moitu ndiwa kumakiva Balama mina na utethekana mboi kuma kwi kundi ya kimbene. Yenienda umuyanu wake wani igwa moyo. Engineer Lawrence Mumo mwambelelia na ule kweta mbau chathi cha umonthi ni wathingilela bata wa kukwata mbau moika vamwe na mwaitu na andu onthe isione na kukilania kuwa imenda atongo ikuoka vamwe kielelo ni cha kumwakilia ene nthi. Umunthi priva soko wa kiva tukete kwenda na umbano wa iwetindiwa si group 10 kila group mtu amenenga certificate of registration na mbui imwe mpaka makaele kwa next meeting tuenda na umbano to wa iwetindiwa si akaewa nikenda to make sure kila group ni akwata certificate of registration be amoito amethito matito etina mbe nondo nindiwa na ne mambitie ba mambia mena bata nakwa na the nomwe ula ne the yemena go wa ikwinda matena certificate ne mangolia ta inyamba foundation to the tumamandie certificate for next project apart from isya ibetindiwa ne twinda na tournament engineer foundation phase 2
nikenda withie mwikosu tukaukikumbizi ndukuna ulokola makuna ako kisioni kana kwiyeni ngejina ndawa amaitu ala matetheka na moni maelesi otanuo maithingilela vata wa matambia taya umundi tene mbaa tiamba ukwata mbaa na ndienda ubetu cha ngewasia siasa nundu nye ni mukuni wa siasa na nini siesi indi amaitu nienda umutabia kindu kimwe mukomanitwe mwikenesa nesesu mwekwa nenutunga imubea nesesu mwekwa kwata nai ona uniona akiona muendeye akeugwa moyo watu athio ndu ibinda ira bomba ni neba nanga yose mbuma nundu ni wendie kwianisia undu watu athie Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mosau Manyiwa maana na kana ngilinya kuma kauntini na ba Kenya ni makomani ama kweni ndino amasindano mai nengo na mbathi ndino wa ilembeta melone wa sua balamona ni otonyi wo maondone ma kithio na otoe kama ondone ama inengo obisa wa kisomo kauntini ya Makueni Irene Makau yasema sindano amenenga manyiwa ya nyahya kuona ni ana kweni inengo sio kindu kila kitonya kuete mauya evindani yokite mulino kutolesa Sao manene muvyana wa kisomo kauntini ya Makueni Irene Mwilo inana nikima Mauvo na wata masindano amenenga manyiwa vuso kuyanya na kuona nyenengo sio. For this festival we have 8 counties which are participating for the regions. The theme of this year is basically on how the creativity is should be enhanced or should be incorporating for sustainable development, because with the skills, with the creativity, with performing arts, we have a platform for our learners to nurture their talent, to grow, because it can be a source of income in their latter days. Maskulu kifuta kwenye masindano maimande vuso kuwakilisha Lembeta Eastern masindano ni mande yonde alimumo yuta mayino mbano shema ivindasa ni mwongeleta utoe kwa mandiwa lameko kwenye masindano ni kuma yona nyamwekio kana lameko ikanesa mwalimu Christine Kimwilolo eta mandiwa maki ni meyumbani itakuwa na nya utoe kawo. Tuko Makueni for regionals, tulikuwa Kitui for county na tuliweza kushinda singing game for lower and singing game for ECD, whereby singing game for lower alikuja position 1 na singing game for ECD wakakuja position 2. So tuka proceed to regionals and we are so happy. So ECD have performed. We are waiting for the lower singing game to perform, and our expectations are that we are going to proceed to nationals. Mutongoi TV kuma kauntini ya Makueni nyenito wa Mulei Mulingem. Tuliwe kiwanzani kocha wa timu wa A2 Alameithio wa miaka 11 wa Harambee Starlets under 17 Mildred Cheche no tangase ikosi kila kiuthauka na timu wa South Africa matuku wana mwini o Harambee Starlets under 17 methi wa maimanda tikiti wa uthauka ndini wa mathau ma World Cup. Kocha wa Harambee Starlets under 17 Mildred Cheche nutangasie kikosi kila kikeki anambwani na kikosi cha 8 Mars South Africa wa thandatu kiwanza ni cha mathau cha Moripe Stadium kwambililia saa 10 cia muthenya. Athau ki alametiwe kikosi ni Chuniva Mwena, goalkeepers ilani Michelle Okoyo, Valerie Achieng, Martha Wekoba, na mo defenders kana athau kima etina ni Flavia Kateje, Bevlin Awor, Brenda Awor, Jel Najala, Pauline Namisi, Daisy Adogo, Ida Akinyi, na mo midfielders kana athau kima katikati ni Aifinora, Clarice Deba, Mwanakobo Bakari, Noela Akuku, Lindy Atien, Beryl Awor, na mo forwards